Nje nta mwanya na muto mfite wo gutekereza ko nkozi z'ibibi zo mu burengerazuba bw'isi nta nikiza nzizifuriza nge Vladimir Putin n'Uburusiya bwanjye. Ibi mbivuze kugira ngo mbabwire ko ibyo batekereza byose mbizi, ibyo bagamije ndabizi. Niba batifuza kumbona mpumeka umwuka wazima, baratekereza ko bashobora gucura imigambi mibi bafatanyije na Kiev ngo bahungabanye umutekano w'Uburusiya ngo mbareke. Ntabwo ibyo bishoboka. Ibi ndi kubikorera igihugu cyanjye, ndi kubikorera abatuye isi bifuza kubona uburenganzira bwabo bambuwe nabo bigize abantu bakomeye mu isi, bakambura uburenganzira abandi mu isi, bagashaka kuzana imico yabo idasobanutse muri isi dutuye. Ntabwo ibi mbikora kugira ngo nezeza abo mu burengerazuba bw'isi. Nanjye ndabizi ko batanyifuriza ikiza, nanjye mbifuriza ibibi gusa. Kandi tujye tureka uburyarya bwa hato na hato. Uyu munsi barashuka ubutegetsi bwa Kiev ngo barashaka ko hasabwa agahinge k'imirwano, ibiganiro bigamije amahoro bigatangira. Ariko ntabwo ariko kuri nyako guhari, kuko umunsi ku munsi dusandaza intwaro zoherejwe ku butaka bwa Ukraine zambukiye mu bihugu biri muri uwo muryango w'ubugambanyi w'Uburayi na Amerika NATO ugamije ikibi ku Burusiya. Impamvu y'ibyo byose babikora bakohereza intwaro zitagira ingano ku butaka bwa Ukraine n'ubugambanyi no kugirira nabi Abarusiya. Ninjye mfite inkoni yo kugenzura no gushyira kure igishobora kugira nabi abaturage b'Uburusiya. Icyo ngomba gukora ni uguhagarara ku cyubahiro cy'Abarusiya n'igihugu cyacu cyatubyaye. Ibi kandi ndabivuga ngo mbwire ibyo bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Turiho ngo twubahane, dushyire hamwe, turebe igidufitiye akamaro twese uko tungana. Ariko niba ushobora kuvuga ngo umwaka urarangiye, ntushobora kwemera uruhare rwawe mu biri kubera muri Ukraine, ahubwo byose urabicura ugamije gusebya igisirikare cy'Uburusiya kiri guharanira uburenganzira nyakuri bw'Uburusiya bwasatiriwe n'ibikorwa bibi by'iterabwoba byabo mu burengerazuba bw'isi. Abarusiya dukeneye kubona dutekanye, kandi mu gihe Kiev izaba icyitso cy'iyo migambi mibi y'uburengerazuba bw'isi, Kiev izahura n'ibibazo mpaka. Ibi ndabivuga kubera ko ijoro ryakeye bagaragaje ibyifuzo byabo byo kubona Moscow iri kugurumana. Bashaka gushyira mu birometero 347 intwaro zishobora kurasa Moscow. Mbese muratekereza ko ari cyemezo gikomeye nakora mu gihe namenya amakuru nk'ayo? Nta kindi ni ukwatakana ingufu umwanzi tukamushegesha. Izo ntwaro ho ziri tukazisandaza, tugashyira mu mwanya mwiza Uburusiya bwacu. Uyu munsi ntabwo ushobora gutaka ugasakuza ko abaturage bari guhura n'ingaruka zikomeye z'ibisasu turi kurasa, ariko ugashaka guhisha isi ko nawe wari ufite umugambi mubi wo gusenya Moscow yacu. Uko bizagenda kose, buri ruhande rufite uko rutwara ibintu. Ubutasi bwacu burakora, igisirikare cyacu cyo ku butaka, mu mazi, mu kirere turahari. Turiho ngo duharanire ituze ry'Uburusiya. N'ibitari bizakorwa kubera ko ubushotoranyi bwabo bwa buri munsi nibwo bukurura, nibwo buzajyana ibi biri kubera ku butaka bwa Ukraine kugeza mu myaka myinshi. Kuko iyo dutanze agahinge k'imirwano, iyo ibintu tubishyize ngo bigende gake, nibura abo baturage bavuga babona amahoro, ibitero shuma byabo tubibona bitugeze hafi. Niki wakora kindi?
ibi mvuga nzabivuga kugeza igihe agasuzuguro k'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi kazarangira, tukubahana kandi tukabaho nk'Uburusiya, ntitubeho nk'uburengerazuba bw'isi nabo babeho nkabo. Nibyo ni ku butaka bwa Ukraine ku kibuga cy'imirwano. Imirwano iracyakomeje ariko mu buryo butunguranye. Ibiro ntaramakuru bya leta y'Uburusiya byongeye gusora indi nkuru yongeye gukomanganya imitwe y'abashyigikiye Perezida Volodymyr Zelensky bamushinja gukora amakosa atari ngombwa mu mujyi wa Soledar. Ibitero by'ingabo z'Uburusiya byibasiye imodoka zari zitwaye impunzi ziri guhunga ibice by'uyu mujyi wa Soledar, dore ko ari agace kari kamazemo iminsi kaberamo imirwano hagati y'igisirikare cya Perezida Vladimir Putin n'igisirikare cya Ukraine. Ni byinshi cyane bikomeye ku ngingo zitandukanye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Ibiro ntaramakuru bya leta y'Uburusiya RIA Novosti nibyo bibaye ibya mbere mu gutangaza inkuru ikomeye ko igisirikare cya Ukraine mu makosa akomeye ku itegeko rikomeye byahishuwe ko ryatanzwe na Perezida Volodymyr Zelensky uri Lviv mu burengerazuba bwa Ukraine. Yategetse ko igisirikare cy'iki gihugu cyifashisha misile ziraswa mu ntera ndende za high mobility artillery rocket system zatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gusuka ibisasu mu birindiro by'igisirikare cy'Uburusiya biri mu mujyi wa Soledar. Twabibutsa ko ku itariki ya 12 mw'ijoro aribwo uyu mujyi winjiye mu biganza by'igisirikare cy'Uburusiya nyuma y'imirwano ikomeye yahuje igisirikare cy'Uburusiya n'igisirikare cya Ukraine n'abacancuro baje gufasha Perezida Volodymyr Zelensky. Ibyasize iki gice cyinjiye mu biganza bya Perezida Vladimir Putin, ariko mu masaha atashize inkuru yongeye kuba mpamo ko igisirikare cya Ukraine gikosa amakosa akomeye ubwo cyasukaga misile muri uyu mujyi wa Soledar, ibitumye imodoka zigera kuri enye zari zihetse impunzi muri aka gace zihura n'uruva gusenya. Abasesenguzi n'abakurikirana bakavuga ko ubuhubutsi ku byemezo by'imirwano bya Perezida Volodymyr Zelensky aribyo biteye akaga gakomeye, ariko kandi ibitangazamakuru byo mu burengerazuba bw'isi bivuze ko ibi ari ubwicanyi bukomeje gukorwa n'igisirikare cy'Uburusiya bigamije gutesha agaciro ikiremwa muntu cya Ukraine. Gusa bakimara kuvuga ibi, abavetera mu gisirikare cy'Uburusiya basesengura ibijyanye n'intambara ya Ukraine bari mu murwa mukuru w'Uburusiya i Moscow bavuze ko ibi nabyo ari ibitero bigambiriwe byakozwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi mu mugambi wo gukomeza gushyira icyasha ku gisirikare cya Moscow cya Perezida Vladimir Putin. Ibindi bikorwa bikomeye birateganywa kuza kuba ku gicamunsi cyo ku wa gatandatu nk'uko amakuru agera mu kinyamakuru cyegamiye ku gisirikare cy'Uburusiya Russia Gazeta abivuga. Bikavugwa ko kuba Kiev yongeye kumvikanamo ibiturika bihambaye ku rwego rwo hejuru ari bigaragaza ko imirwano igikomeza mu murwa mukuru wa Ukraine Kiev ndetse no mu bindi bice byabereyemo imirwano kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2023. Abandi basesenguzi mu bijyanye n'inkuru z'intambara bavuze ko kuba Kherson itakiri kumvikanamo urufaya rw'ibiturika bihambaye, ari Kherson yamaze gusohokamo abarwanyi b'igisirikare cya Ukraine, ibikomeza gutanga umutuzo n'umutekano ku nyanja y'umukara, dore ko ubwato bw'intambara bw'Abarusiya Admiral Makarov aribwo bwakuye igisirikare cya Ukraine muri iki gice cy'amajyepfo y'iki gihugu. Bikavuga ko abasirikare ba Ukraine bose bari kwironderanyiriza mu mujyi wa Ukraine rwagati ku kuryamaho kugira ngo utaguma kwinjirwamo n'abashyigikiwe n'Uburusiya barimo abanyaceceni bakuriwe na General Ramazan Kadyrov.